Vidio sam na internetu ovaj brod, zvao gore na Polsku, da kaže imamo ovdje u Kopru neku. Dobro. Da, poznao sam ovo sad. Sad smo već prijatelji. Može! All stations. This is Cobra VPN. Cobra VPN. Cobra VPN. Evo nas na Nordmanu trolleru 1300 sa motorom od 110 konja. Dakle, nije namijenjen nikakvom visiranju i jurcanju, kao da se najede principu. Osim što se ne morate mučiti jedrima, škortama, gitacima i tako dalje. Vozimo 7,5 čvorova, od 2.500 okretaja, što je brzina krstarenja. Potrošnja u tom slučaju je oko 8 litara na sat. Kad dodamo gas do kraja, dobit ćemo nekih 8 čvorova, svaki više, 8,5, evo i 9. Ima bol i stem thruster, dakle pramčani i krmeni bočni potisnik, a možemo ga i okrenuti oko svoje osi. Imamo lijepu klupu, tu stolove koji se mogu rastropiti, pa dobijemo jedan veliki stol za lagovanje. Vrlo zgodna kuhinjica, ne kuhinjica nego kuhinja, sa dvostrukim sudoperom, radnim prostorom i vrlo zanimljivim plinskim štednjakom. Dakle, plin je, a ploča keramička gore. Dvije kabine, sasvim pristojne veličine. Jedna je tu sa lijeve strane broda za 2 osobe. Druga kabina, dvostruki ležaj, stajaća visina, ormar, ormarić i tako dalje. Ovdje je kupaonica namijenjena za goste. Vlasnička kabina je naravno u provi broda, veliki ležaj, 2,20 dužine i oko 1,60 m širine, sa ormarićima, toaletnim malim prostorom. Ova kabina ima i svoju kupaonicu. Imamo stol koji se može pomaknuti, staviti natrag, otvoriti. Tu nam je naravno što je u kokpitu uvijek važno i mali frižider, tek toliko da možemo pivo, sok, čašu vina, da ne moramo ništa u frižider uzeti. Ovdje stvarno sjedi 4, 5, 6 osoba, još ispod imamo i
lijepu stolicu na rasklapanje, tako da je možemo još proširiti, osobito kad imamo i cijelu krmenu platformu integriranu komput. Krova je vrlo lijepa. Sa sunčalištem, klupom, baštunom naprijed, ciganim dimšom. Tu su dodatno ugradili Raymarinov radar i jedna stvar koja je za trolere vrlo bitna, Windex, koji nam pokazuje uvijek vjetar, jer nećemo ga probijati snagom motora, pa moramo imati malo i opreza oko toga.